Isi saya hanami kita haganupan perlobe humbani bapa. Salam ma bani nasiam bapa. Salam hubani inang haganupan. Salam huma hubani niombah nami nama poso pakon sekolah minggu na bani iananon. Salam bani nasiam. Terima kasih. Salam huma hubani nasiam bapa inang nama poso hasoman nami saha porsayaon naman dihuti kebaktianta sadarion marhiteoni live streaming. Salam ma bani nasiam haganupan. Selamat hari Minggu, pakon selamat datang ma hubat haganupan. Selamat mandihuti ibadah bani sadarion Minggu 12 Mei 2024. Minggu ta sadarion aima Minggu eks Saudi bani topik hatiwahoni halak parpitor. Jana bani parminggu ta sadarion ipamasa dohorja bagal na pasing ase pasisir hitabei anggota sidi uhurta pikirata laho mandihuti horja bagal on homani. Dopkosi pai matingting holi riap hita holi manangar tolu persembahan napar lobi holi humbani sekolah minggu kecil ase pasir sirna siam guruni baru napa duahon nama poso pakon napa tuluhon kor humbani inangta ikuriaon. Paima rohita hulobeni Tuhan mamuji martonggo pasangapkon gorani ase diar hita pasisirkon uhur tabei martonggo hita marsasahalak ondoskon hita uhur pikirata papitah kita hubani Tuhan martonggo hita. Amin. Pihak ma kita jongjong. Ibagas goran ni na bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tundui na pasing, sito palangit pakon tanohon. Amen. Ali na bata hamdo na bataku na hupinday. Horahan do tundui hubamu, si holan do daging kubamu songon tano na dorging anjana hora, naso marba. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan na bata Jehovah si mada kuasa na mangida terus da subagas hauron apa sura-sura nami. Sengdong nalingot humbani panonggormu. Bani naroha nami hulobemu ibagas parsombahon namion papasinghama uhur pakon pikiran nami. Marhite tunduimu ase boy si tong pamujion pakon pakaholongin nami bamu jana tong ipasangap hanami goranmu napasingin marite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundulma nasyam kuria. Terpuji ma Tuhan ta nasai holong uhur ni hubata. Nama masu hita humbani ari narup salpu rosi martupu hita bani panorang ijon. Halani ai puji hita ma iya hatahon hita masih hol jana ayak do tumang uhurhu pajupah pakon ham nai bataku. Mendoding hita humbani haleluya 415 ayat sada ayat 2 pakon ayat tolu.
Riap ma hita jongjong. Anggo ya taon hita seng dong dosata ipaototo hita do dirita anjaha seng ibagas hita hasit tonganin. Anggo isopot kon hita dosata hatengeran nuhur anjaha bonar do iya manasab dosata apa pabor sihita humbani haganup hagidukon. Halaniai roh mahita huloben itu hanta masopotkon jana mangindo hasasapan ni dosata. Martonggo mahita. Ham Tuhan e bata paridop ni hurbagal. Iparhatongon hanami na hotob do hanami iparjabulon dosa. Anjaha lang boy hanami malua anggo mga jam kon gogo nami sandiri. Mardosa do hanami dopak ham. Marhite pikiran hata sonai age pambahenan nami. Jana mardosa doho mahanami. Marhite nalang iorjaon hanami na patut si horjahonon nami. Lang ihaulongi hanami ham humbani bulat niuhur gog ni tondui pakon bois ni gogo nami. Lang yaulongi hanami asoman nami, doskon diri nami sandiri. Mai dop mauhurmu ban nami. Sasap ham madusa nami. Anjaha bobay ham mahanami. Ase margulu na bayu. Manggulu ibagas harosuhmu. Jana mardalan bani dalanmu. Ibagas Jesus Kristus jalhamma tonggo namion. Amen. Maronjolan humbani kuasa ni naibata. Huatahuma bani nasyam. Ibagas goran ni naibata bapa. Pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tondui na pasing, tenger mauhur na siyam, doma sasap, haganub dosa na siyam. Riap mahita makatahon. Amen. Amen. Hundulma na siyam, Korea. I atas tanahon, ituruh ni langit, sing ngadong nados songon ham o Tuhan. Na say sirsir makasomani hanami. Pitaham dotongon naibata nasitong. Paima manaksihon hapor sayaon hita, mandoding hita mamuji naibata, humbani doding ta haleluya o 472 ayat sada pakon ayat 2.
Liap ma hita jongjong. Saksion hita maha porsayaon tay. Songon na sinaksihon ni haganupala na porsaya bani sap tanohon. Au porsaya bani na batabap, pargogo na sotarimbang na manopalangit pakon tanohon. Au porsaya bani Jesus Kristus, anak ni nebata na sasadain, Indo Tuhan ta, na tinubukon ni si Maria sa nganapi halyaban, marhite tondo na pasi. Namanaro na parngit, bani panoran ni si Pontius Pilatus, iparsilangkon, mati anjay tanong, turun huna gurituro, mula manggolu humbani na mati, baniari patuluan. Naik ku surga, anja hundul isyamun ni bata bapa, pargogo na sotarimbangin, unjay maiya mula magira, la mangumi hala na manggolu pakon na dogmati. Aw porsaya bani tondo na pasi, bani kuria parsadan na mapasingin, parsauran ni sagala na mapasingin, bani asasapan ni dosa, bani parpon ni akula, pakon bani haguluan na sadoka ni dokani. Amen. Hundul ma na siyam kuria. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau telah membangunkan aku pagi hari ini. Berkati aku Tuhan, juga Mama Papa. Biarlah pikiranku, ucapanku, perbuatanku menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus aku berdoa, amin.
Mari kehat Jehova. Shalom Batah Ganupan. Selamat hari Minggu. Terlebih nasyam na mungkin ope berkebaktian di KPS Padang Bulan. Selamat datang. Selamat berkebaktian ma hubani nasyam. Nama hubani nasyam naman diikuti secara live streaming. Pimpinan Majelis Jemaat KPS Padang Bulan, Pak Kon Hagar Kuryain, maka tahun selamat ulang tahun ma hubani nasyam. Nomor ulang tahun Bani tanggal 6 das Bani Sadarion tanggal 12 Mei 2024. Tanggal 8 Mei na perlobe inang Nyonya Almerda Manik, Bapak Prianda Sipayung, Pakon Ben Stephen Sipayung. Nomor ulang tahun Bani tanggal 10 Mei inang Bella Crescencia Tambunan. Tanggal 10 Mei inang Nyonya Saridin Girsang, Bapak Oliver Bobi Sibarmata, Pakon Andreas Rafael Girsang. Nomor ulang tahun Bani tanggal 11 Mei Raymond Armando Saragi. Nomor ulang tahun tanggal 12 Mei Inang Ninik Susanti, Pakon Mewita Nuraini. Panjang umur mau Bani Nasyam, sehat-sehat, hidup berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan. Namang ihut nomor tugas Bani Minggu tanggal 10 Mei 2024 Aima Pesta Sekolah Minggu Sage KPS. Nomor tugas perambilan Situa Surya Simbiring,
Paragenda Situa Rosenta, Pandoring Inang Marisa, Sabatini Simatupang, Partingting Pakon Tonggo Inang Tomo Sibarani, Pramusik Situa Jan Saberlan, Pakon Michelle Purba. Song leader Ingrid Aurel Berliana, Pakon Fidela. Penerima tamu, Umbani Remaja, pemusik Pergondrang Langgeng Ben Stephen Bram Rafael Nathanael. Koordinator Umbani Pengurus Seksi Sekolah Minggu, Keamanan Parkir Situa Yan Saputra, Bapak Sumardi Pakon Bapak Wardani Jawak. Untuk nomor tugas Bani Minggu Tuntunan Paroni Tonina Pasing Yadongkon Hita Bani hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Pukah Mai pukul 10.30. Untuk nomor tugas Bu Ida kita Bani Kurtas Tinting Sonai Homa Yanan Partonggoan Bani Jumat tanggal 10 Mei 2024. Bani Partonggoan Jumat 10 Mei 2024. Nomor tugas AMA Humbani guru-guru sekolah minggu dalam rangka menyambut pesta sekolah minggu. Parta kegiatan ta sermon hari Kamison ya dongkon hita manakasi ambilan pakon si basaon tanggal 26 Mei. Ya Purnami ase rumah hita ganupan majelis pakon calon parhorja senahma bani anggota kuria atau parong hita nasihol roh boydo riak marlajar hatani Tuhan hita bani sermon hari Kamison. Minggu noroh ya dongkon hita pesta sekolah minggu sekaligus mengalang hulobe ase nomor tugas bani panorang ai haganupan humbani guru sekolah minggu pakon nyombahta sekolah minggu. Sadoreon ya dongkon hita dah horja bagal napasing pakon menggalang hulobe sir-sir hita durita lau manjalo horja bagal napasing on. Untuk Pia Inang sonai homa kegiatan dalam rangka menyambut hari ulang tahun Kuriata na pa 60 tahun kon boy dah kita bani Kurtas Tingting. Untuk laporan keuangan dia itu upaya tahun hanami hubata haganupan Kuria naduk marbagal nihur nama bere persembahan bulanan pakon nalegan kewajiban nalegan diakona pakon kewajiban seksi lambi ne pasu-pasu Tuhan mahita haganupan atapadong bani Kurtas Tingtingon secara khusus laporan keuangan na koreksi atau na salah ketik boleh langsung dihubungi Bendahara Kuria. Nama Tingting Tasadarion Tuhan Yesus ma masu-masu martunggo maita. Terpuji Maha Malai Tuhan Bapa nami Mariana Negeri atas Ibaga solongmu Tuhan Bui hanami martubu se bani untanganmu mendihuti kebaktian sadarion secara khusus bani nasihol jalo on hanami sakramen horja bagal napasing bani sadarion Tuhan malas tumang urun nami Tuhan bagas semingguan hamdo mamasu-masu parguluan nami hari-hari bagas kanupan aktivitas nami berusaha nami Tuhan akan upanin boy merdalan pitah halain hidup nurmu Tuhan. Terima kasih doa maha nami secara khusus mah ubani hasoman nami. Nomor ulang tahun ibaga samingguan bani tanggal 6 das ubani 12 Mei. Baik na isebut hanami baring tingting atau nalang isebut hanami baring tingting nomor ulang tahun ibaga samingguan Tuhan. Mertonggohan nami Tuhan ase hamma lambin mamasuk-masuk si dia Tuhan. Andohar ibagas pertambahan umur ni si dia, martambah mahoma ni hapersan ni si dia, martambah mahoma ringgas ni ur si dia, mandopakon ham Tuhan. Bapa na surga, ape nagabi sura-sura si dia Tuhan, hamma nabastu bani haganupanin Tuhan. Bapa martonggohan nami homa hubamu bani orang tua nami lansia hama-hama membere hajur giton secara kulau bani sedia Tuhan
Asih bagi bagas kondisi fisik na lemah, na bui hadir bani pandorongon, marsar pakon hanami, hamma menambah hambakon malas diur sedia Tuhan. Haganupan nin Tuhan, hamdo mambotoh, ahan agabe surah-surah sedia Tuhan. Bagas satuan ni sedia Tuhan, hamma menatap sedia Bapa. Sonai humma hubani orang tua namin alansia ibagas napar naburitan dalam boy hadir bani panarangon. Yondos kona nami humma bani Tuhan hamana campur tangan bani kondisi kesehatan sedia. Hama masuk tambar na pangan sedia Tuhan ando hari gabidalan memberi kesehatan ubani sedia Tuhan. Mengharap hanami minggu-minggu naro bulan naro boy hanami riap igario John Tuhan mamuji pakon pasangapun beranmu. Bapa na surga martonggo humah hanami bomu bani nyombah nami na secara khusus lahom masuk perguruan tinggi Tuhan. Ibagas cita-cita sedia, ibagas persiapan demi persiapan sedia, ibagas sirniur sedia Tuhan. Hama tong-tong memberi hikmat hapentaran hubani nombah nami Tuhan. Ujape rencana sedia Tuhan untuk kuliah. Hama memberi dalan, hama memberi ringgasan hubani sedia mempersiapkan ahana perlu. Bani ujian-ujian pakun nalegan Tuhan. Senai humbani hama tong-tong memberi kesehatan. Asih bagas nasihat sedia Tuhan mendalani ujian atau PTS untuk masuk perguruan tinggi Tuhan. Bapa namine surga martonggo homani hanami bamu ubani panitia perayaan ulang tahun kurian nami napa 60 tahun kon Tuhan. Hama mempergogo sedia Tuhan, hama memasuk-masuk sedia bagas persiapan demi persiapan. Nasihol ya dongkon kegiatan-kegiatan pe Tuhan asih bagas na semangat asih bagas na ringgas asih bagas na malas niuhur sedia mandalankon horja pangidang iyon non Tuhan asih hagenupan ahanado may rencanahon Tuhan yundus kon hanami bomu harapur nami hagenupan in Tuhan hagenupan kuria boy berpartisipasi baik may segi materi berpartisipasi baik segi kehadiran bani hagenupan kegiatan Bapa. Bapa namin na surga, bagas nasihol tekinari bugyan hanami hatamu, hama natongtong, masuk-masuk hanami, namanangar hatamu, pakon nasihol ya dalam kon hanami hatamu Tuhan. Sunai homani Bapa pandita nami, napadaskon hatamu. On matongko nami Tuhan, yunus kon nami, bagas gorani anamu, Yesus Kristus sipaguluh nami. Amin. Pasir sir hita ma'urta lahom menangar pakon manjalo hatani Tuhan mandoding hita humbani haleluya 115 ayat sada das hubani ayat 4 sadoka ho ita nohon papitor urmin padingat-dingat matongtong nidok ni Tuhan min. Amin.
dirimin kuncin bain uhur min sitong doding kon hita ayat 3 pakon ayat 4. Dameni ne batana mengatasi hagan uparuhuron. Inma naman damot kon uhur apa pikiran nasyam. Ibagas Kristus Yesus. Amin. Kuria nahinargani Tuhan. Imasuki hita minggu Eksaudi. Janah isise hita marhite hata ni nebata na tersurat bani pasal mensada ayat sada da subani ayat onom. Nini sonon. Hatuahon ni halak parpitor apa hamaguan ni halak parjahat. Mertua mahalak nasora mangihut konriah ni halak parjahat. Nasora jongjong bani dalan ni pardusa. Anjaha nasora hundul bani tupuan ni halak si parisai. Tapi nini Jahoba, tapi tita ni Jahoba do harosuh ni uhuni. Sai titah nyaido ipikiri arian pakon borngin. Songon hayu do ia nasinuan ito pini bah mardalan namar buah bani musim ni bulung ni peseng ramelus anjaha sagala hinor jahon ni manjadido. Seng sonai anggo halak parjahat, tapi songon lapa-lapa hinabang kon ni logo do sidia. Halaniai seng tahan halak parjahat ilobe ni paruhuman. Sonai homa pardusa ibagas hupulan ni halak parpitor. Ai itanda Jahoba do dalan ni halak parpitor, tapi sai maseda do dalan ni halak parjahat. Sibar jaima dasni. Saloma bata ganupan. Bapenang hita ganupan dong sada petuah nadop mungkin somal itangar hita
petuahon ipadaskon Woodrow Wilson ninisonon. If you lose your money, you lost nothing. If you lose health, you lost something. If you lose your character, you lost everything. Jika Anda kehilangan uang, Anda belum kehilangan apa-apa. Jika Anda kehilangan kesehatan, mungkin Anda hanya kehilangan sesuatu. Tetapi jika Anda kehilangan karakter, maka Anda kehilangan segalanya. Karakterai aido siharganan. Karakterai aido namaningon iparayak halak na porsaya. Janah Bani halak Yahudi atap halak Israel karakter hanya bisa dibangun melalui Taurat Tuhan. Jana Taurat Tuhan ai seng pitah tita nasapuluai, tapi Taurat Tuhan ai mahaganupan pangajarion nubuatan na ipadas na ibata marhite bapa leluhur ni sedia, marhite nabi-nabi, marhite malim-malim pakon naligan. Iha persayai hala Yahudi do, karakter itu hanya bisa dibentuk, dibangun dengan mencintai Taurat Tuhan. Halanya itu, anggo ibasa nasyam bani buku 5 Musa ayat 5 Musa onom ayat 14 subanisia takasdo isobut ijai, takasdo pengakuan, takasdo komitmen, takasdo janji sumpah ni halak Israel negati isobut ita sema Israelai. Nini bani 5 Musa onom ayat 4 da subani sihai. Tangi homa alo Israel. Anggo Jehovah nai batatain sadasi do Jehovah. Anjaham maningon haholongan mudo Jehovah nai batamu. Humbani sagala urmu. Pakon humbani sagala tonduymu. Pakon humbani sagala gogohmu. Maningon parimbagas kon nasyamdo ganup hataon. Sagala nahutonakon bamusa darion. Anjaha maningon gogohonmu do mangajarin hubani anakmu. Anjaha sahap konon mudoin. Sangga hundul-hundul hami bagas rumahmu. Barang sangga ipardalanan ham, barang sangga lau modom ham, barang dopuo ham, anjaha maningon sakut konon mudoin, bahen partinandaan di atas tanganmu, anjaha bahen pardingatan iolang-olang ni matamu, anjaha maningon surat kon mudoin, bani tohang ni rumahmu, pakon bani horbanganmu. Naima perlu ni
hata ni nai bata, nai ma perlu ni Taurat ni nai bata ai bani halak Israel, sehingga itu setiap hari, setiap saat, di setiap tempat harus diberitakan. Jana aido na mambahen karakter ni si dia berbeda dengan bangsa-bangsa na likan. Bapak nang aido homa na siol sobuton ni parpasalmen bani teks ni ambilan to. Halak nadop ibangun karakter ni, karakter na sitong, karakter na yarosukon na ibata, nini bani teks ni ambilan taon, aido na martua. Itulah yang berbahagia. Jana isobut do bani teks ni ambilan taon, karakter ai bangun marhite, nasora mangikon ria ni parjahat, nasora jongjong bani dalan ni pardosa, anjana sora hundul bani tupuan ni halak si panrisai. Setongnya hampir dos pakon sema Israelai. Pitanggon ia negatif tene. Jangan. Tapi anggo bani sema Israel, bani 5 Musa ai perintah yang positif. Kita haganupan nahinargan itu kan. Seng pitahai nini. Karakter itu bukan hanya kita tidak suka mangihut konriani parjahat, nasora jongjong bani dalan ni pardosa, anjana sora hundul bani tupuan ni halak si panrisai. Bukan hanya itu, tapi nini usai bani ayat 2. Tapi tita ni jahobado harosu ni uhuni sai tita haido ipikiri arian pakon borngit. Mulak dos pakon ahana sinobut bani 5 Musa onom ayat 4 das hubani sihai. Jadi lang sukup HP pitah lang bergaul hita bani halak na jahat. Halan yang kesonayai hita pena jahat do hita tini. Seng mungkin hita lang riap hundul pakon halak pardosa. Si panrisai pakon naligan. Seng mungkin teks Allah maka tahun khusus ma ianan ni halak na bujur. Legan ma ianan ni halak na jukat. Na bujur pakon na jukat sadado aspal ni tini. Iya. Sengadong aspal dalan ni halak na bujur, sengadong homa dalan ni halak na jukat. Sengadong mata niari halak na jukat, dong mata niari ni halak na bujur. Maka tidak cukup itu. Tapi ini bani ayat 2. Titani Jahoba doha rosuni urni sai tita haido ipikiri arian pakon borngit. Aido bapay nang namambidahon hita. Aido bapay nang namambain hita kuat, kokoh, punya karakter. AGP ita pajupa pakon hala na jukat. AGP mungkin di samping tahundul halak si panrisai. Tapi kita tidak menjadi sama seperti
mereka. Itulah karakter. Karakter itu memiliki ciri khasnya sendiri. Nini Bani Rom 12 ayat 2. Anja ulang mas harupa nasyam pakon duniaon. Tapi mubah ma marhite habayon niuhur. Aseboy nasyam manimbangi atap ahado harosu niur ninebata aima nama diar harosu apa nagukan dia. Hatanine bata na ya rosuk konhita ganup arip ganup panorangai do bapenang na mambain hita buoi lang dos pakon dunion lang sarupa pakon dunion tapi hatanine bata aido na mengubah karakter na mardosa gabe karakter na persaya. Hatani na bata ay na itangar hita na ibasa hita ay do mambahen hita mengambil keputusan tentu marhite pangurupion niton dinapasik. Kita bertekad songon tekad ni halak Israel Bani Shema Israel. Tongon ala bisa karena biasa. Tongon doy. Anggo somal hita marasoman pakon halak na pentar, maka sedikit banyaknya kita akan menjadi pintar. Maka ni podah ni bapa hinan sangga kuliah. Ya kawanilah orang pintar supaya kau pintar ni. Tapi kawanilah orang cantik supaya kau cantik lang mungkin tene. Sing boy tiba-tiba anggo na marsui-suhinan buhi ni tetap do marsui-sui tene. Ya, sing mungkin. Ya. Ala bisa kena biasa. Jana hita ganupan doma iwanti-wanti hata ninay batay, doma iboto hata ninay batay. Asisobut, ulang mangikon riya ni parjat, ulang jongjong bani dalan ni pardosa, ulang hundul bani tupuan ni halak si pandisay. Jana bani sada Korin 15 ayat 30 takas do isobut pasalay. Ulang nasyam kahom. Magodo biak nama diar anggo na hombari na masambor. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Anggo somal hita makatao nama diar luar humbagas dirita. Anggo somal hita makatao nalang madiar aima lalap luar humbagas dirita. Anggo somal hita mangototoi akhirni gabe habitat tado mangototoi. Tapi anggo somal do ita jujur, maka menjadi habitus tado pribadi yang jujur. Tentu Bapak Inang, hita ganupan nahinarga ni Tuhan, adong do tantangan bata.
Adong do tantangan membentuk karakter ai. Bahkan dia membutuhkan waktu yang panjang, proses yang panjang. Wahab anggobani dunia akademik, persekolahan, ya takas dua ini. Pembangunan karakter itu menjadi goal dari pendidikan itu. Bayangkan kita mulai TK, dasubani tamat perguruan tinggi 3 tahun mai. Iya, lu jamat ini, ira sonaima. Bayangkan naima genjang nih, IP itu tercipta karakter yang unggul, yang kuat itu. Dipikir-pikir ahli do, sonaha do membain kurikulum supaya karakter itu muncul. Makanya raga tigati kurikulum ini. Ya, memikir do, saya halani hurang horjana itu nih, lang. Ya, ini terkadang kita negatif berpikir, ganti menteri, ganti kurikulum, ganti presiden, ganti kurikulum, lang. Ipikiri si dia do, sonaha do cara nih mendesain kurikulum supaya keluar karakter yang unggul. Jadi lu jadi si dia memikir-mikir itu. Hal ini naima susah nih. Naima mahol li Bapak Inang menciptakan karakter ai. Ada banyak tantangan, ada banyak hambatan. Ise makatahon seng marosu diri mardalani. Ise makatahon seng marosu homa diri menikmati kehidupan dunia. Ise makatahon ai. Ise makatahon seng marosu hita anggoboi fasilitas ta aima paling hebat di dunia. Pasti do haganuk marosu ai. Nalang sanggup dut ini. Iya. Nalang sanggup do. Jadi mahol do Bapak Inang membentuk karakter benar itu. Tapi ini AGP maholai halak yang memiliki karakter nama karusukon tita nene bata, yang tidak mau bersekutu dengan orang-orang yang tidak sejalan dengan Allah. Nini bani teks niambilan tahun usido ia songon hayu nasinuan itopini bah mardalan. Usis songon hayu nasinuan itopini bah mardalan. Adong tong asupan, adong tong sumber kehidupan. AGP logo maninting ro halani itopi bah mardalan doia, maka dia sanggup menghadapi badai itu. Jangan lang kita sanggup, tapi bani ujung ni marbuah do iya. Jadi maningundas do hujai Bapak Inang. Karakter ta tidak cukup hanya percaya hidup saleh di dalam Kristus, langsung kupai. Tapi maningon marbuah. Songon pisi GKPS, gabe gereja siboan pasu-pasu, Janasari menjadi gereja pembawa berkat dan kepedulian. Anggo pitah bujur do cianuai. Ya, rajin doai anggo sibarjai do. Nini songon hayu araai. Anggo lang marbuah, anggo pita bulung ni do bahat. Selesai do ibain na ibatai. Berkarakter itu bukan hanya perilaku, tapi berkarakter itu juga harus berdampak yang baik. Jana untuk kai tutu bagi do Bapak Inang. Bagi na hidup pakon hita. Songom bagi ini persoalan tantangan na hidup pakon ala Jaudi. So na hidup agi hita. Dalam meraih membentuk diri ta menjadi karakter songon Kristus saya. Berkepribadian songon Kristus saya. Janah sadar do
Yesus naduk naik ke surga. Tantangan orang percaya akan semakin berat untuk menjadi seperti Kristus itu. Untuk mengimitasi Kristus itu. Lambin berat do tantangan ta. Halanyai ibere do bata holi bani tanggal 10 sia bani minggu Pentakosta ibere do gogoh bata. Jadi awasal bani minggu parnaik ni Yesus su surga maroso do tongau menghubung konai pakon parnaik ni Nabi Elia hu surga. Ijadah kita Elia naik ke surga, Nabi Elisa susian ni si Elia ai maka tahun sogo mahubaku 2 hari lopit ha gogohonmu. Angko sada lopit do, sadar do si Elisa, tantangan akan semakin berat. Pekerjaan akan semakin sulit. Halanai 2 hari lopit ma sogop ha gogohon na hubamu hubaku nini Nabi Elisa. Jana hagogon ni naibata aipe sogop do hubata. Marhite tondui na passing. Memang teks tahun melompat ini. Halani dong parnaik bani hari Kamis ay. Ya. Tapi dah kita sonaha kesinambungannya. Agepe naik Yesus surga, dia tidak meninggalkan kita kosong hampa lang. Tapi dia meninggalkan bata keberanian karakter na luar biasa. Rosi holi ibere gogo hubata na laho membangun karakter ai, na laho mengirikkan Kristus ai, mengimitasi Kristus ai yang juga bukan persoalan yang mudah. Bapak nang Korea nahinar gani Tuhan ta. Tapi adong do karakter naligan. Aima karakter parjahatai. Nini bani teks nyambilan tahun. Songon lapa-lapa do si dia. Songon lapa-lapa, songon sekam. Sebentar ada, lalu tak ada. Seperti ada, tapi tak ada. Sonai do si dia ai. Agepe bani realita ni bapai nang mahol do tini. Terkadang kita cemburu do bani halak nalang mengirik kon Yesus. Terkadang kita cemburu do mengida gulu ni halak na mengirik kon riah ni parjahat. Seolah-olah hidup mereka lebih berkelimpahan marimbang guluh tatini. Rado sonai. Realitas duai bapak ini. Itu kehidupan kejadian hidup yang kita lihat. Jana ijai maragang guhita. Iya, natongon duhata nini bataon. Iya. Gadup ahani menjadi nini bani teksnya. Tongon don. Tongon duai. Hape lambin bois do tini. Iya. Lambin bois do. Bahkan ini pengakuan piga-piga halak nagabi parhorja ni kuria pandita dukos si parhorja nau lambim bahat do parutulonku. Iya. Bahat do nama kata na sonai. Hinan aman-aman do. Iya, perdalanan ni gulung nami semua berjalan dengan lancar dan baik. Tapi dukos si gabi parhorja ni kurion ijai masalah, ijon hurang pakon nalikan. Rado sonai. Masa bani guluta. Tapi Bapak Inang, karakter itu memang harus dibangun dari badai itu. Pohon, hayu, naitopi ni bahai, dia harus berhadapan dengan
angin yang kencang. Halani Somalni anggo itopi bah pasti do angin itu kencang karena ada hamparan yang terbuka luas. Tapi AGP dong logo na doras seng habang hita. Malana lin logo na doras ay pohon itu menjadi semakin kuat. Tapi anggo halap perjata ini tarida do songon nawah, tarida do songon berkelimpahan, tarida do songon na sempurna goluni HP songon lapa-lapa dasar. Seperti sekam izin logo roh dom mahabangai. Age otik roh logo dom mahabangai. Tidak tahan uji. Tidak tahan uji. Mereka hanya siap senang, tapi tak siap susah. Tapi goluna berkarakter Kristus ay, dia siap dalam segala situasi. Dia siap dalam segala hal. Jangan maningon idak kita. Problema kehidupan ini adalah bagian dari membentuk karakter itu. Nini Yakobus sada ayat 2 da subani 4. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Nini sono. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Memang lang ahli pertanian tapi menurut tahu adong do hubungan tantangan logo kemarau hujan nai dopakon sada hayu na marbuah dengan proses berbuahnya dan kualitas buahnya. Au yakin luai. Seng pitah kadar makanan yang ada di dalam tanah. Tapi termasuk do logo, termasuk do udan, termasuk do kemarau, membentuk dia menjadi pohon dan akhirnya menghasilkan buah yang luar biasa. Ia tahan bani haganupan tantangan. Jana Yakobus makata, ya tantangan itu membentuk kita supaya semakin bertekun dan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Bapak inang hita ganupan. Ase dua pahara ai sonon magulu ni halak na mangirikon naibata, sonon magulu ni halak na mengimitasi Kristus itu, jana sonon magulu ni halak na lang mangirikon naibata, bani pasal mensada ay duhuli ganupan, agilo jana siya membasa pasal men bindu 2 da subani 50 cerita soal ay do ganupan. Atap ICP parpasalmen itu ceritanya tentang itu. Terkadang parpasalmen ragu, apakah memang benar hidup saya akan terberkati, segala usaha saya akan jadi kalau saya mengikuti Kristus. Terkadang dia cemburu juga melihat hidup orang fasik yang seolah-olah hidup mereka seperti lebih terberkati. Ganu pasalmen mulai bindu 2 dasu bindu 150 ceritanya tentang itu.
Maka ini luar biasa Don. Dimulai dengan gambaran umum, lalu masuklah pada gambaran-gambaran khusus. Halanyai agida na siyam pasal mensadaon lang adong panuratni. Tidak ada disebutkan apakah ini Mazmur dari Daud, apakah dari Asaf atau dari yang lain. Karena memang itulah intinya. Akhirnya pasalmen atau isi pepar pasalmen ai tiba bani sada kesimpulan memang maningon mangiri kon Kristus do hita. Ase tahan hita, ase marbuah goluta. Tongon untuk marbuahai ada proses panjang yang kita hadapi. Jana iboto na ibata doai, iboto Jesus doai, halanyai iberedo ha gogohon bata marhite tondui napasi. Jana tokin naripe, jaulon tado horja bagal napasi. Ai bagian hataridahan ni memang lang itading konai bata hita, hampa kosong lang. Seng ipaturut nai bata hita, doko sinaik Yesus surga, dia tidak membiarkan kita begitu saja. Tapi tetap dia somani hita, tetap dia holongi hita, tetap dia ramot kon hita, tetap dia sari kon hita marhite, nasir sir tong tong ya manasap dosata. Ase marite hasasapan ni dosa ai, kita memiliki karakter yang sesuai dengan firman Tuhan itu. Marbuah mak. Doko si manjalo horja bagal na pasing marbuah mak. Ulang kembali ke referen. Iya kembali. Bado seneda mga pigahaliam marminggu ang taretong be pandita. Hahama dampak ni marminggu ay apilak kuboto panditan ini. Masuk 0 keluar 0. Bayang ko na siya. Tapi Yesus menaik. Kan panaik ni Yesus itu sekaligus mengajarkan kita bahwa hidup orang percaya harus trennya naik. Lang menurun. Iya. Yesus itu naik. Halanya Yesus yan pe naik do. Hinan si dia manangar pangajarian umbani Yesus. Doko si Yesus naik ke surga, mereka menjadi pengajar kepada orang lain. Maka iberedo tetap gogo bata. Marhiti na isasap dosata. Hanani dosa ay mambain hita galek. Dosa ay mambain hita lang bersemangat. Dosa ay mambain hita pita mangida hidup ini hanya di dunia. Tapi hasasapan ni dosa ay mambain clear hita. Kita memang benar hidup di dunia dan kita dipakaikan Tuhan untuk menjadikan kehendak Allah di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaannya seperti jadilah kehendak Allah seperti di bumi di surga. Kehadiran yang memiliki karakter Kristus harus menjadikan bumi ini tempat yang damai, tempat yang penuh sukacita, tempat yang menyenangkan bagi semua. Kehadiran maningon berdampak yang baik bagi semua. Jana ai maholi na yagulukon ita dopkosi sasab dosata marhite na ijalohita horja bagal napasi. Amin. Terima kasih Tuhan bani hatamu nadup ijalo hanami. Hatamu napaingat kon hanami Tuhan. Ase berkarakter songon Kristus jana untuk kai maningon i utamaon hanami do Tuhan saor pakon ham. Maningon i utaman hanami do manggulu ibagas hatamu. Ase
gulu nami songon hayu na isuan ito pinibah mardalat. Agepe bage tantangan, agepe bage hamaholon, agepe bage masalah, seng ay mambain hanami gabe galek, tapi lambin kokoh berdiri. Jangan lang sekadar kokoh berdiri. Ay do kumana mambain hanami, boy marbuah, jana buah nami diar. Ulang mahanami songon, halak na makarusuk kon hajato nai. Tongon, tokin, taridas songon na luar biasa do gulo ni si dia. Tapi nimu songon lapa-lapa duai. Seperti sekam yang ketika datang angin dia akan terbang dan hilang entah di mana. Ay matongon Tuhan. Maningon tarida duhanami itong atongan ni dunyon. Maningon ihapkon dunyon do hajong-jongan nami selaku halak na porsaya. Selaku halak na mangirik kon ham. Selaku halak na mangusihi ham Tuhan. Halanyai pargogoy ham hanami Tuhan. Paingat kam kanami tongtong. Ase makaperluhon saor pakon ham. Makaperluhon hatamu. Jana aido na mambain hanami boy marbuah. Terima kasih Bapa to kinaripe jalon nami mahorja bagal na pasing. Sada pardingatan bani sonaham na totap makaholongi hanami jolma. Totap do isarion ham hanami Tuhan. Totap do ya perluhon ham habayun ni urban nami. Dosa mambain hanami terikat. Dosa mambain hanami galek. Dosa mambain hanami lang bertumbuh menuju Kristus. Halanyai iberi hamdo darohmu. Pakon dagingmu Tuhan. Marhitip hamatianmu. Ase manggulu hanami. Ase malua kuasa ni dosa pakon hamatianai. Ase boya nami bertumbuh menuju yang lebih baik. Bertumbuh menuju karakter Kristus. Itu ngatongan ni gulu nami. Terima kasih Bapa. Ijalohanami mahatamu. Jana ijalohanami mahorja bagalin. Ibagas unduk niuhur. Mangaku bani haganupan dosa-dosa nami. Jana mangaku pita kuasamu do Tuhan. Naboy paluakon hanami. Humbani gom-goman ni dosain. Ibagas Kristus hanami martonggo. Amin. Kuria na hinarga ni Tuhanta, pasisirita dirita, nalaho manjalo horja bagal napasing. Tapi paima ay, hubanin na siyam, pagurin ni Kuria, atap nadong i garejaon, nalape manaksyon haporsayaon, lape boy na siyam, manjalo horja bagal na pasing. Tapi ulang mitur mula na siyam, halani lape itutupita ke baktianta. Diar pasisirhita dirita, lao manjalon horja bagal na pasing, mandoding mahita. Mandoding mahita humbani haleluya nomor 100 ayat sada pakon ayat 2. Hujun maho alitun duyu nahorahan lohoyan tong manjalo layak ni Tuhanku.
riap ma hita jongjong. Paridom niuhur anja pardiar layak do Jahoba. Nangit mandingis anjaha paridop niuhur bagal. Seng ibahen hubata romban hubani dosata. Anjaha seng ibalos kon bata romban hubani hajahatonta. Songon idop niur ni bapa bani ni ombah ni, sonai do idop niur ni Jahoba, bani sagala na maka biarisi. Martonggo mahita. Ham Tuhan ne bata bapa nami paridop niur na tarsulur ibagas Tuhan Yesus Kristus. Ham do si beri haluahon, pakon haguluan, na sadokani marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Nasir-sir manggalangkon dirini, magkop-kop hanami pardosa. Bani na ijalo hanami parpadana na pasingon, maidop mauhurmu ban nami. Tonduymu na pasingin mamambuha uhur, apa na patotapkon hapor sayon nami, aselambin martenger niur hanami ubani Yesus Kristus, na makop-kop hanami. Amin ria mahita martonggo, mariti tonggo na niajaron ni Tuhan Yesus hubata. Hamba panami na inaguri atas. Saya napapasi maguranmu, saya roh maharajaanmu, saya saud maharosuniurmu inaguri tongaon songon na inaguri atas. Biriama ban nami sadari naguluan harian. Sasapama dosa nami song panasap nami, bani dosa niya soman na mardosa dopakan nami. Ulangan nami ibobayamu parlajuan. Paluhamahan nami umbani pangago. Ay hamdo si mada rajaon, pako naguguhon, apa sangapon sadukan idukani. Amin. Hita ganupan na hinargan ni bata, iparsita hita sonari manjalo parpadanan na pasingin, hala niya ningon takas do bata pasal horja bagal na pasingin, rosi ahado ulihta hunjin. Parpadanan na pasing, ay ma hataridahan ni idop niuhun ni nebata nado paluakon hita marhite anak ni Jesus Kristus. Bani nasiol ijalo hita ruti pakon anggur nagabe parhitian ni daging pakon daro ni Kristus ro mahita huban ni Tuhanta ibagas toru apa borsi niuhur halaniai balosi hamma sukun. Ia hapor sayhamdo Tuhan Yesus Kristus, nadop rohu tanohon, paluakon pardosa, ia nadop mati apa mula manggolu makop-kopam, mamorsan, jana manasab dosamu, ihapor sayhamdo, ihapor sayhamdo, ruti pakon anggur nabani parpadanan na pasingin inma nagabe parhitian ni daging pakon daro ni Tuhan Yesus ihapor sayai hamdo radoham makagulukon hasasapan ni dosa nadop iberi Tuhan Yesus ubamu marhite na makagulukon gulu na baru radu hammardial pakon halak na manusai uhurmu jana manasob dosamu radu ham ibagas malas niuhur donai bata manjalohon pangakuan si sonayai tarpuji manai bata marhite haganupan pargoluhanta amen hundulma nasyam Korea. Mandoning hinta use humbani haleluya 134 ayat sada pakon ayat 2 ambit langham rupehu ale Yesus mitur hujama au namar dosa on marhapurusan.
sonang au haguluhanku. Ini pun kita ayat napa dua. I sing Adonai, Anggosonai paundu kita mauhurta mardingat tona pakon manangihon hatani Tuhan Yesus bani na pasirsirhon parpadanan na pasingin. Ibuat Tuhan Yesus maruti bani borngin sangga nahona partahiannya. Ia tahun ma terima kasih dopai ito piki maai ibere hubani susiani irik ia tahun. Jalona siamma anjaha panganma daging kudon. Na binirehkon makop-kop na siya. Bahin na siyam masonin, gabi pardingatan na siyam bako. Dopsar po si diamangan, ibuat ma panginumanin. Ia tahom ma terima kasih, anjaha ia tahom ma dopak sedia. Jalo nasiam ma, ganuk manasiam manginum huncin. Ia panginumanon pada nabaru don marhite daroku nani duruskon makop-kop nasiam. Bahen hasasapan ni dosa. Bahin na siyam masonin, gabe pardingatan na siyam bako. Ase roh ma na siyam. Ay doma sirsir haganuk. Dai anjaha tonggon nasyamma diar layak ni jauba martua ma sagala na martenger nyuhur hubani. Ase yo tanghanami ganup kuria jongjong bani yanani.
Ase lahoma nasyam. Kuriani Tuhan, jolom manasyam ruti nado bijalo nasyam, jana akad nasyama. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus, jalo hama, anja pangan, daging kudoro, nabi nirekon, lau makok kopan, inma, naman damotkon, pakon, na patotapkon uhurmu laho makaporsayaisi asebamu haguluhan sisa doka ni doka ni. Amin. Tangan nasyama.
lauma nasyam. Kurang. Kuria nahinargani Tuhan, jolong manasyam, anggur jana akan nasyam. Ya tahun Tuhan Yesus Kristus, jalo hama, anjaha, inum hama, daroh kudu, nani duruskon, laho makop kop ham. Bahen hasasapan ni dosam. Inma naman ramotkon. Pakon napatotapkon uhurmu. Laho maka porsayesi. Asebamu haguluhan. Sisa dokahni inum nasyama. Hundul makuria jana mula manasyam hubani ianani.
Sebagai ungkapan malas nihur pakon respon ta humbani horja bagal nadok ijalo hita jana komitmen homa ibani goluhuta nalaho manggalangkon diri tahu bani Tuhan mandoring mahita humbani haleluya 320 tolu ayat sada dom maroh au Tuhanku bani hayu silangmu hugalangkon madiriku ai bulado hugalangkon haganupan dirikon. Piap ma hita jongjong. Masukoron tama puji-pujian pakon ha tarima kasihon. Sai pujion kudo Jehovah bani sagala panorang. Tong puji-pujian ni ibagas pamanganku. Mariti Jehovah do marmega-mega tonduyuhu. Iboge halak nama doyuk maai gabe malas ma uhurni. Hasomani nasya maau pabagal hon Jehovah. Sairap mahita patimbulhon goran niin. Upindahi do Jehovah anjaha ibalosi duau. Ipalua doau kumbani sagala habiaranku. Puji hita ma Jehovah, terima kasih ma hita ubani. Amin. Hundul ma nasyam kuria. Paima yondoskon hita galanganta, tangar hita malobe hata nine bata nagabe onjolan bata laho manggalang. Aima na tersurat bani sada kronika saplono ayat 20. Bere ma bani Jehovah, ha muliaon ni gorani, boan magalangan, anjar roh manasya mulobeni, sombah ma Jehovah, marpakaian nama pasing. Sonari ondos kon hitama galanganta.
Riap Mahita Jongjong, Martonggo Mahita. Ham Tuhan bata bapa nami perholong niati apa paridom niur. Ipuji jana ipasangap hanami doham, halani idop niuhur apa diar layakmu na dopi jalo hanami. Do mayop ko pam hanami, jana isasa pam dosa nami gabe manggulu hanami, ibagas idop niurmin. Pabayuham hanami mandalani ari-ari ni gulu nami. Ase margogo jana maramonangan hanami, makor jaon harosu niurmu. Pato tapam mahapor sayaon, apa pangarapan nami hubamu, ase margogo hanami pasangap kon ham, saduka gulu nami. Terima kasih mabamu Tuhan, bani haluahon, apa pasu-pasu, nadop ondo suban nami, ijon, igalangkon hanami do diri nami, pakon buan ni horja nami gabi tanda ni terima kasih nami hubamu. Pasu-pasuham magalangan namion, lau padoraskon, pardalanan ni horja ikuriamu. Lambin pasu-pasu amagulu, apa horja nami pakon sinadungan nami. Ibagas Kristus Yesus ipaluahan nami. Amen. Lau mahanima husab duniaon, ambilan kon hanima ma ambilan nama diarin, bani sagala na tinopa. Jalohama, pasu-pasu, humbani Tuhan nai batata. Ipasu-pasu anjaha iparorot Tuhan nai batamaham. Isondangkon Tuhan nai batama buhini hubamu, jana maidop mauhurni mangidaham. Idop pakon Tuhan nai batama buhini hubamu, jana ipasorap madamini, bani tonduimu. Amin. Salum Horas.